Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya rasulah. Jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf karena tadi terlambat. Saya salah jadwal karena saya kira besok. Ternyata jadwal saya besok di Enrekan, jadi Baku Tugar. Nanti mengaji tadi baru jalan, jadi alhamdulillah masih bisa dapat. Maki angka kalimat si mata ibaca narekoto mas sempajang utamanya di doa kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi inna sholati jadi ya sampajange wa nusuki dan ibadahku. Jadi leng itu ibadah, lengi sempajang. Maka de inna sholati ya sempajang. Ya ko maka de wa nusuki berarti ibadah. Iya ro sampajangi ibadah mato tapi ibadah khusus. Jadi angka memato khusus ko sempajang dia adalah ibadah yang diatur. Ya miko maka de wa nusuki berarti pakasibiang agi-agi. Yang penting landasan untuk mendapatkan pahala keridhaan Allah. Jadi riasannya ibadah pak sininna anu ipasandre eloko decenge untuk malolonga pakasibian sebab Allah Ta'ala. Tapi mesti ya ro agaga ijamai anu dek nalarangi agamata. Jena ro yasa wa nusuki. Jadi aja tak dia sengin nusuk masempaja patawe masih kiri patawe tidak. Jadi sininna jama-jamangi lai ya sandarkan lo sininna untuk mendapatkan keridhaan oleh Allah. Ya iana riasa nusuk. Mayagah mak galum mak dara dangkang itu semua adalah ibadah nusuk. Ya nasabah untuk mendapatkan keberkahan dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajak tak kadaya paniasan ibadah nareko to sempajang de. Ya paniasan ibadah ko to sikiri tidak. Jadi namuya ro agi jama-jamat tak. Jadi pakantoro pekerjaan camae kepala desa we, lurah we, bupati, kepala dinas semua. Jadi iya ro jama-jamang ro disandarkan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yana tu ampai nalarangi agama kita memaksakan untuk mengambil satu jabatan, termasuk maka dah sogok menyogok untuk satu jabatan itu tidak boleh. Jadi dia nawat dimancaji harangi pamulanna. Ini yang jadi masalah narekongka gaga masalah pamulanna. Jadi namo tu galunge nareko iya ro galunge yala nasaba isitai mitawe darak makoto dangkangi naikala siat tawe semua itu menjadi haram. Jadi ajak tercapai makada pamulan nami sampai akhir itu masuk lagi. Jadi harta itu memang harus bersih, jama-jamangnya harus mapacing supaya wadingi selamat. Nasaba namo ipigau ya ro jama-jamangnya dek to nataman nusuk nareko masalah memang ipamulan nah. Misalnya galung na tawe yalah. Napa iuma dia nancaji nusuk itu nancaji ibadah nasabak masalah sumberna makiro namo di makadaki aja tak kada ya sumbangan lagi di nareko di macarepa polena anu harap polenganna tatai macarepa dia nule mapacing ena tu nakada guruta pade akale barakanna nareko anu hara ya sumbangan pade nareko tau agasanaro tau melo pacingi alena tapi dio iwe macarepa cemei mandi dengan air kotor makiro nabi saya alena nasi bawa anu macarepah
Jadi dia dulu bapak cinge. Makanya harta itu setiap pekerjaan harus dilihat dasarnya dulu. Jadi aku makanja ipamulana napa iwa dimancaji ibadah lo monri. Tapi aku masolang ipamulana namo ibadah capak na tatati masalah. Aja na to mabela mala dasar wajujue lagi ipakewe mas sempajan nareko anu harap polena, maka dia akan menjadi dosa. Itu bahayanya. Jadi aja tak kada maka siwen ni rotai makanja ni dek. Termasuk ni cale makokoy aja tak kada masjidak kairo belum tentu. Dek to kena sogo. Aja to tak kada masogoi belum tentu to wadi jaji masjidak kami. Makanya segala sesuatu itu tergantung dari niat. Si bawa dasar awalnya. Iya ko pamulanna masalah lah tu capana. Iya kecuali denis sangita we kade gaga hukum kan na yoko agama to ko denis sangita we iya ko anu harap pak iya ko anu harang istilahnya na denis sama kada harang den akan nakilalang asaba iya to syaro kalabihan ko agama ya dampangi tau de enes sangi na reko ya ro anu masalah dia betongan na denis sangi elena kada anu salah JP ujamai we tapi selama disangi itu mas menjadi pertanggungjawaban. Ini makanya wasiat kami yana tu ampai segala sesuatu melo ipamulai harus ipakanjaki. Dari awalnya harus makanjak. Aja na to HP na. Itu iya ko maka barak na lagi contoh. Tau minau HP napa pakai mengaji. Cekre. Tau minau HP na pakai mengaji. Iya ro mengaji ka jama-jama makanja, tapi ya ro HP ni nau. Gitu kan masalah nih lo namanya kematu nak kenanya pada angka gabah matimbang nah masalah batin matimbang na paya rumah tu asele na nasidakan peko ni anu masalah ya itu bahayanya pak. Jadi makanya maka dia tu pandita jagaiwi harang itu angka dua ada haram lisatiha bendanya angka tu haram ligairiha prosesnya. Jadi tania bendana haram prosesnya. Ya ko bendana ya magampai tanrai bangkai, anjing, darah itu menjadi haram bendanya. Betongan na satna memang to haram. Tapi ya ko ligairiha prosesnya halal memang. Tapi carana polengi anu nalarang agama maka itu menjadi haram. Itu yang banyak. Ya ko haram lizatiha magampan na hindari tahu tapi ya ko haram ligairiha merjing. Nasabai ipite to ngapa na iya ko to bicara agama pak namo waram para de ni sakaki macari pato menjadi masalah. Jadi ini penting saya wasiatkan maka dah ajak kamanaha asosoki maka siwiang ya saniro alewe lolongang deceng padahal sia-sia ko suri mondrena po Allah taala degaga nilainna. Jadi namo cek de mi opak kalarapangan namo cek dek mi ibadah na rekoman nasamu yang makanja insyaallah mak barakat okon itu nama rajing terima pak dongengi mungkin karena makan makanan haram atau nasabak perut jero jama-jamangnya anu masalah iya termasuk pegawai yero masogo ni mahkamah ni na pertama ini juga masalah itu iya jadi itu yang perlu kita anukan. Kemudian maka inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati atutu ngasibawa amatengan maka daki lillahi rabbil alamin. Jadi melo manang ipangulo loko ri Allah taala. Jadi atas dasarna pong Allah taala ya. Jadi iya ro jama-jamangi ijamae ya rega sininna agaga ipamulaye mesti sitonganna maki buaki MOU loko pong Allah taala dengan doa. Ini yang sering saya wasiatkan ke beberapa jamaah maka daka ya kongka aga-aga melo tapamulai tapasan reloko memang ni pong Allah taala tapasan reloko memang ni pong Allah taala aki buah memang ni perjanjian si pong Allah taala misalnya Pak Dara meloki mata na bodong aki buah memang ni perjanjian ngokilona pong Allah taala maka dai pong tapas salamaka nga iye nawat di ngudupa nang kawat di ngupake masjidakah itu pas salamaka nga puang engke rubija-bijak ku masih koleh
nawat di kami puluk ko dali halalam nawat di nang kana pake ana bijak ko masikola akibu memang ni perjanjian si Bapa Allah Taala itu dia aja di tanah bawah itu makan biji angkai beluk-baluk itu kemajar ngerisan kena kunruh itu jadi mesti itu ini Pak Galungnya makoto akibu aki MOU masa gianan re balau namonan re balau dia itu na puraiwi nanya tu balau kan sifat nami maka solat tu iya kui podang ko pong Allah Taala kada aja musolanya tu kajanci na si bawa ya magani ika makiro iya okum itu pamulan na yon ripak dongang okui pamulan na jadi ya ko bunga melo ni matanang bunga melo ki magugu bunga melo ki idi pala pesak balik ko pak balik ki ko meki la pesak balik akibu memang ni perjanjian pak darak ladange akibu memang ni tapi aja ni lupa ko menrei nak kena mundri apa sih janji tak dah lari pecah makanya makwa iya tuna mata nama kekanjak dona itu jadi itu kuncinya jadi akibu perjanjian oke Allah napa Allah Taala namo sitongan na ibadah itu iya to tuna pake tau pandrita nang ka komelo imas sampaja maka ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi jadi biasa ko tomelo masampajan atau taton ako patareka tu ina tu nabaca ilahi anta maksudi idi impo wakatai nandigaga tau ya ko masampajan ngete mana sebung Allah Taala nak katai tapi magi untuk mapatuju maka dia sampajang ujama idi impo wakatai waridhaka anta matlubi pammaseta mi pun malanda uharapkan jadi apa tanya surga tanya pahala ina tu nak kada pamaseta nasabak ya ko pamase de kapak gangkana ya ko apalangan ka nama kada nabi tadi gaga tau tama suruga nasabak apalan na do jadi aja na pahala talalu ko to melo malalu ko to bicara hakiki nasabak ya tu situ kan na pahala motivasi pada kong ka anak maka lalo masikola wala ko di asikola ko lihat ko sepeda lalo masikola wala ko motor atau ya ko rengkisi di ko matu wala ko sepeda motivasi nih itu tadinya situ kan itu ringkisi dia malah diharapkan melomi ko macai dah kira jadi pada pun Allah Taala na janji ki pahala maka dia ko mak berjama 20 pitu daraja iya ro pahala na sampajangnya mako motivasi na lingi pun Allah Taala supaya kita bisa melaksanakan ibadah Pak Mega tahu ko deni janji makutu padahal nabi ta makada dia gaga tahu tama surga na sabak amalana dia gaga iratannya apa masena pun Allah Taala dia musalama apa ya ko amala ni melo itimba pak de kan naik ke pasibali si bapa pedale na pun Allah Taala napai mata bawa dale na mata dale na pareng kalinga capu ni gitu kare kami pasti sele na sosui pake jadi tiga jantung sosui pake jadi iya ini ikui baca tu ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi nasabak memang pamaseh betuangan apa maseta mi po malada uharapkan na iya ko sampajan na niya masina salamakan na itu jadi aja nama kada pahala malada ilalung de ina tu nakada to pandite minimal angka ibadah mu pigau tanya pahala mu lalung minimal dari ko malalu pahala ki pale ko tingkatan yang mengajar pahala minimal angka bakasibe mujama de misangnya palana ina tu nakada to pandite makade ko masikiri ko aja mu gangkai istilahnya sikit bacaan ni aja mau bilangi maka dah seko pak itu kamu bilangi maka dah sisa bude apa tu pak cede mau apa angka dosa bu ya aku maka dah aku tal dosa bu mai gade kamu patu patasa bu mai ga yo pokok dia mau bilangi maka dah siaga ni mai gani ko dia misang itu kada siaga ni jumlahna yana tu nak kada ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira sini nato mata pa ya ringerna ko sikiri kolori po Allah Taala zikran katsira dengan sikir yang banyak dia nak kada po Allah Taala baca ke sisabu dia nak kada baca ke 500 de sikir yang banyak pakai bani aja nata bilangi kecuali yang sudah sholat berarti pas sampaja tu subhanallah kata lu telua bilang sebab memang muqayyad istilahnya anu purana tentu jumlahna nabi tak iya rosi kiri dia naik tambahi dia dikurangi sekok metiro iya pada kotoma nomor HP aja ditambahi aja dikurangi
ko nomor HP hilau tu makala meka tambah ici di taniana tu ya na 7 meka makiro atau makala ki meka kurang ici di taniana tu yana tu ampai sikiri angka tu sikiri tertentu jumlah na makala siko ibaca tapi ya ko tomanan nuhat desa pabu beser wala ngesara buka-buka kita hadesa iya bite ko ki hadesa iya nang kasikiri makada telu pitu telu 40 siddi 70 pitu asera pulo nasera siratu had desa mo payet iya miko makadani 5 sabbu tanyana had desa amalah tau pandritem jadi iya nang kana makada baca aka pitu sabbu berarti amalan itu biasa tau pandrite bacai aka sekoro napa nalulunga barakana sehingga napa gurungan nyoko santrina ayana riasang ilmu yang diamalkan ulama kemudian diajarkan ke santrinya iya mega makoro yana tu na mega tau de name jamai makiro makada baca bismillahirrahmanirrahim akka sisabu ai mega de na baca nasa de gaga hak desa na itu de gaga hak desa na yan namo ko meloki angka kauruntu ro makada ibaca ko to melo milodonga ibaca bismillahirrahmanirrahim aka 10 sera setiap kita mau berdoa ibaca bismillahirrahmanirrahim aka 10 sera setiap kita mau berdoa itu supaya doanya mustajabah ke 10 sera magi na 10 sera nasaba hurufu na bismillah 10 sera jadi dibaca sesuai jumlahnya onron nawita na Pak Guru ngapa ulama-ulama yang konsen di bidang hikmah itu iya kotumelo ipake mak burah-burah pake ki uwe barakna katome waru-waru ngawe ni burai ibaca bismillahirrahmanirrahim maka 10 serajolo napa ibaca dong iya termasuk kong kanana komelo ki dong ini ya katani sarakna atau ulunna nape weru tapi deni weru bawang baca jolo ya bismillahirrahmanirrahim maka 10 sera nape baca Allahumma yufaqihu fiddin wa alimna ta'wil ya Allahumma yufaqihu fiddin wa alimna ta'wil ya apa lagi Allahumma yufaqihu fiddin ya put talengi apa hangar di lalanda agama ya. Jadi itu yang didoakan kalau anak-anak ya kau masih sekolah ya anak ta masih sekolah ta dodongi apa ya tuh pak dongengnya energi pak dongat tuh energi ya sange energi pada ko HP lai cas de tu nalan suti tak kegunana de meta tu prosesna pada ko to macas HP dia itu napita makada lama prosesnya itu metta matu to ditadongi napa membekas itu aja tadongi kada cicem nih de makuli pa iya namatin rona ta kona anak bicu mo pa umur 7 tahun pura ki masampayang kasuro na jama ki tapak guri nabawi limat tanape sapu-sapu sarak nanape baca yaro baca bismillahirrahmanirrahim ka 10 sera nape baca Allahumma yufaqihu fiddin wa alimna ta'wil nape waru-waru sarana tapi aja ni waru bawang akada de pule lalang ialah napasa batengi nasa tau pandrita yala ia rode na tapangala ko iya berungan nah itu pak namo tu mak berunge de to na sambara mak beru iya jadi maka de to pandrita napasa ia rong kamato tu pule lalang nya tu yala Kede to pandita 2 jari ya se na pusi yon rimaling katu 2 jari ya wana pusi non rimaling nak berungan ya nanti baca Allahumma yufaqihu fiddin wa alimna ta'wil insyaallah lai mudahkan itu nana untuk diberikan ilmu agama siba apahangin rilalana agama iya jadi magampa mapahang apa kami itu tu anak maka kun rumah pahang katalunya aja ipak guru tu limanga ngamopi kami tu jadi itu untuk dimudahkan ya nah moja ini saya itu Pak Bu sering ketika sujud terakhir dalam sholat
itu saya minta dalam hati. Iya. Kulalana sampajang madari wilau doa itu kadang saya baca dalam doa. Apalagi kalau sholat sunat, sering saya baca itu minta supaya diberikan ilmu agama, pemahaman dalam ilmu agama. Allahumma yufaqih fid din. Iya. Jadi nasabah itu penting. Nasabah iya rupa disangangi ka pulo ko Allah Taala. Namopek ko bate tamelo maguru ko de nabukaran ko Allah Taala tidak. Iya to aku po Allah Taala nabuka ya sange pa disanga tak buka. Makanya minta supaya Allah membukakan karena ilmu itu nur cahaya. Dina sambarat to yaletu. Iya, dina sambarat to yaletu ilmu itu. Minta kepada Allah supaya dia bukakan rahasia karena ilmu itu rahasia. Nasabah rahasia na po Allah Taala, makanya biarkan Allah yang membukakan. Ya kui di mesapa ide tulle, tapi minta ya kui buka ratonya teh pak disengang hidayah insyaallah malomo. Padamu itu mata air kan itu ada, tapi ya kau tak buka to nih hanya tu mata air runtuk nih tu lalanna tidak berhenti mengalir. Maka mati dia sangi pak diseng. Jadi magan aja kau makbor to pada padan no makbor angka dapi 100 meter 70 meter layawa dena runtuh itu angka to 10 2 meter angka lah makiro karena Allah dibukakan nah 7 istilahnya maka mati itu pak disengang maka minta kepada Allah supaya dibukakan pintunya itu. Makanya ilmu itu adalah cahaya. Ini yang penting saya sampaikan supaya tak pahami maka do ya rope pak disengengi dena sembarat tau ya lingo kupong Allah Taala. Makanya tuh makadami menuntut ilmu dan mencari dan hisapa tuh. Jadi ini mana tahu masapa itu maruntuk pak di sana deh. Itu pak di sana ngisapa apa? Minta kepada Allah supaya dibukakan. Jadi anak-anakku yang masih mondok, apa dia itu nangkan atau paja mak guru saya saja tidak pernah. Dalam satu hari itu pasti ada waktu membaca. Cuma mak koko mak gampang nasa bangkan HP. Mamula ni magampa mak baca biasa tu libok pa ito tom. Tu lipacho pa bo roto na madar di nabosi na magay makoko lebih simple. Ya mi biasa wa buka kita na reko angka masalah na deule runtui biasa itu saya buka berapa kitab. Kemudian allalanganna atu tungelinota maka kaona inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Iya kokomanang ipo Allah Ta'ala pasandre nasaba ali na matomi wala itu sinin na papidecengi iya na tu ampay makna to pandita sinin na melo mujama pasandre lo komanang rojolo imon ripi itu palalulinoy betungan na makai aja nak kada bijang kayalya nga ako bijang kaya aga jita jama sandarkan semua ibadah kepada Allah itu yang pokok ya aja nak kada sampaja bawang sandar kade sinin na jama-jamang. Yang itu ampai saya sering sampaikan maka dah iya na pura ki masam pajat tahajud pak ini moto masam pajat tahajud iya ta pura masam pajat tahajud wani ya asam pajat sunnah istihara ki jadi asam pajat sunnah istihara ki don rekam aja nih ya patas asam pajat sunnah istihara na rekong ka masalah toloi tidak jadi iya na ta pura na masam pajat tahajud sampaja sunnah istihara ki minta petunjuk supaya ia romelo ijama lalana sia sesuai pong Allah Ta'ala maturokang itu yana tunang kana pake to matot tariolo maka da depi gaga papakedona nasaba na yakini maka da namu jama de to na selesai namu urus de to na pura itu memang ada petunjuk langsung itu jadi sampaja sunnah istihara ki. Jadi DJ tu gaga tahu istihara pak bu masa sekali. Yang itu ya ampun podang agi meta jama. Nah dia gaga caulas si itu ko sampaja. Dia gaga caulas si pak. Napa dia na pakai perantara? Yang itu ampe yang kiasa sampaja sunnah istihara. Nasabah sholat sunnah minta petunjuk. Kade niris saya romelo yoloi. Meki mak bangu sarang wale aja tapat tetuk bawang. Maka danita mite mawale na patatoto isa na tatungan unay na tamay mitok kay si bawa sarra dega aga manu dega wale la burung gareja mitama istiharakan
Nasabaya tu pong Allah Ta'ala, dia tu na pada mana letiak dali enaki buarangi pada liang. Angka tahu okui ada rakangi na taruh dali na. Angka tahu okui balu-balukangi. Madupa-dupa, ia tu ampai kong kami lu jama aja na tu ka kita. Aja na tu mabela pak. Pajalai lagi pada lo jalan. Nah dia na pada lana. Na pada jalan na bawah hipji di matonron nonruye. Madar yo kumatiro na pep pajalai na gat tangi menre na kasi mapeng ipalay ta wede to palay di padahal pada yo kahe. Jadi aja takada palay te koromelo to ni jam de apalagi tu pak kampung mak barale manam. Mak tanalo kay te malu ka manam. Ini jadi istiharakan nih. Enap penikong kagagay jaman na malumo-lumo dali tapanandungan niya tu. Aja taka kita. Pamega tu tahu dangka-dangka ini namanya menyaman na dali na wah tapalit biasa na pasang tau pandrita ro biasa pasang maka dia kung ka jama-jama mo jaman na nayro na sabari mo madecing aja lalu mo salay. Mututu itu lalan na dali mega tau makoro pak mak balu-balu bepay na madece gan ka mak balu oto sisa na mak balu oto na papisa mak balu bepay ngeta madodot tumato nasaba okki tuleten. Jadi makanya pandite kenro ima pamula jama-jama mo pamulai mo madeceng aja mo papatu ya tu paterumoy ya ko macikuru ko mo madeceng pateru itu jama-jama ya ko ka usaha mo lang pajok ka matoy makmada ya ko mututu ya makade guru tawa itu na tumututu aja kama panoy kolange na tapempat deni mututu di bunga pak makada panoy kolange betongan na mega di dimo mega di dui na makareso ni makadawai berhasil ni natutu nilalan na dale yero iya maniro isa na kolang makade guru tamat itu matu pak tat mutepo ilalan na iya naro nakada agi mo jama mo madece ko no halala mo aja to siya makada tubo-tubo na to madece ngone maporkas na madece jama-jama mati itu aja lalo iya na to nakada guru kalisiden ring mata kamaha lau kama ko matang papur kasir biasa na poda natako macilaka kumupakenan pasan guru tekal siden reng mata kama ko natako macilaka kumupakenan maka tau makutana nasab wasang ije mau pak ni tay ko pakenai po nasab de ye tau pakenai itu tau macilaka maka maginan kan nasab iya na tu aga-aga na polangi iya na tu solangi. Jadi polen na botoran na tu solangi yang biasa makan dale bawa cilakang. Maka piku ikan na saya tu ikan na bangkar roi. Jadi aja tak kada we mau pa iya nu pakanai macilakai ko pakanai. Gitu. Na sabak na bawangnya nu macare palina. Iya. Pak mega apa tu to nasowe upa payanu matang manomoro tapemendre nomoro na. Wah, dia na mau pak macilakai apa iya na tu bawa susah. Dia na memang deceng kululah min nabati min haramin panaru oladin. Sini na anu harangnya pinaraka patu pacing. Kecuali tato makan. Ya to na tu ampai babu saya sering sampaikan. Sampaja sunat tobaki. Talu je tu sampajang makanja deni salai. Sampaja sunat istihara. Kemudian sholat sunat taubat. Kemudian yang ketiga sholat sunat witir. Ya roh aja tersalah ya roh taluero. Ya kok dia tak tahajud sampai jat tahajud aja nah. Yang penting terjamin. Apa ya kok sampai jat sunat istihara tu siba sampai jat sunat tobat dia nak terjatin roh. Ya mi kok sampai jat tahajud pura pematin roh tay ya mi kok makari sholat lain namun dia pematin roh. Makanya itu sampai jange kok tete 10 wanita melo mas sampai jam penni wedding. Ya mini asa sampai jat tahajud kok pura matin roh tapi asa ni sholat malam dari kok dia tu pura matin roh. Ya. Jadi afdalnya itu sholat seperti ke malam. Sebab sebenarnya kan no malaika ekor. Pak itu kumi no malaika it magampai terima pak dongengnya nah sebab malaika milo dongeng. Makir. Ini tu ampai ko tama boleh tu mak bereselang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napai baca assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Bereselang malaika. Iya. Ko tama boleh.
Iya, tu mengaji-ngaji ku boleh supaya nonri malaikat rahmat. Iya, pa ya tu boleh makanya tu nonri malaikat. Ya mitu ko ku ilmu hikmah ya ko to maki buah bola aja na gennak bali. Aja na gennak bali ko to maki buah bola barakna ukuranna 10.2. Ya aja ipa ganjil. Ukuran rumah itu dikasih ganjil. Ya. Jadi aja na bilangan genap. Jadi kotomaki buah bola aja nama kada nyale makada 8 kali 12 makada guru tanya nang ka bola ganna bali de nampa aja mapangewate aku tilalenna cede si salah sih jadi aku bola ipaganjili biasa rusapa makada aga to si hubungan na bola ganna ukuran na pangewangi ternyata angkasa tapi dena langsung hadesa makadami Allah itu ganjil. Ya rupa Allah Ta'ala ganjil. Nana puji anu ganjil. Jadi namotu toman repa makotoro. Guru tanah tuji patahuding almarhum alamagafurlah. Napa guru maka dia komandre ko bepa andre cidi dua telu. Koko dua itu gana bali. Ipagan na itelu maka daki wah maka apa tu wata ko bepa maraja to masona maka biasa guru tade poloi. Jadi biasa ro kumakada beppa dua na polo ya rone na gana telu. Iya, tu guru tak tu jadi besok perhatikan ro komandre beppa nanre cina Cina mopa tapi ya kona pak gana itelu de no lepurai nale ya ro si de na polo dua yolo na panandre gana ni telu itu luar biasanya guru tak itu. Jadi itu no koni romon romala dasar maka dia tu anu ganjile mau masigi namo aja takada bola namo masigi ya kotok bangun masigi aja na gana aja na bilang gana ipaganjil pak makari guru tenang ka masigi de gana bali tu wah itu di sisala tu paguru sunah Korea Selatan Korea Utara cede mapangewas itu tuh yeah. Jadi ipaganjil saya itu dapat dari dalam ilmu hikmah itu yeah. Jadi iana tu nasa tau matoy maka da pemali iana tu na istilana pemali ukuran na boleh gena namotu idi ko makibuaki bola ogi ena to idi na hata matota ko makibuai boleh letu makukai tuka boleh na gare tatanaiye angka gatau ko makibuai na ade gena bali ega gatau itu na ade na kode na 10 sidi 10 telu biasa makoro namotu tu nak bae tunapa itu ya tu yase tu bakalan nama ko to ganjil to ya tu tunapa itu na kana bali tu kode na pagan na 10 si di 10 telu biasana makiro jadi itu ganjil magay na sabab Allah itu ganjil Allah menyukai yang ganjil iya makiro jadi yan ukiro mala dasar ukiro mala dasar. Jadi engkau mana moje itu non rima cuma ya carana atau materiolo ulama dulu itu mengajarkan na jabarkan makiro na aplikasikan nih namo tu makan ciwa jujue pak namo makan ciwa jujue ikan ciwa jujue aja nih kanci si terul layawa de ikan ciase na patangana na pareba si malayokwe imakoro itu biasa lo na carma guru ta maka dan namo tu ko sunnahnya itu makan ciwaju-aju ya, jadi ikan ciwaju makoro disalang-salingi itu untuk mendapatkan pahala sunnah tominu makoto cuma ya tu barakana koto minu ba bismillah kina payinu napai baca alhamdulillah ma bismillah sikina payinu ni baca si alhamdulillah ma bismillah sikina paminu napai baca alhamdulillah akatalu makoro napai papisau ya komelomopi tambai si kopurai angka hadesa uruntu angka hadesa angka topa tau panrita rampi uruntu tu hadesa na maka dana nigi minum makoro carana minum salamang kaya tuwai pilalan nawatana edena kibua dosa lupu dihindarkan dari dosa besar iya makomori berarti tak minum jadi iya ko to minu kapal ay go bawa mani
Apalagi Pak dompengnya kumadak kalada nih hai. Na tongkak bamba nih. Jadi makorong, jadi toma bismillah jolo karena bismillahirrahmanirrahim. Napa ita go cicang, napa baca alhamdulillahirabbil alamin. Toma bismillah sih, napa sita go cicang, napa siki makan alhamdulillahirabbil alamin. Ma bismillah siki, napa sita go cicang dengan menggunakan tangan kanan. Katalu pura ni katalu aku ni papisawi jolo. Napa siala komiki tambahi wi. Iya. De menurut hadis bacero dan ini hadis sahih. Angkatona rampe tau pandrite salah satu mufti dari Mesir, Al-Azhar Kairo Mesir. Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah. Rampe maka dia yang sampaikan itu. Ada potongan ceramahnya itu dan saya dapat memang hadisnya. Dia biasa maka daka biasa. Aga hubunganna minungnya makwaro nayero dosero. Angka penjelasan atau pandrita makada iya tu wairinunge iya ko idongi na tamo ko watakalewe mancaji baraka nasaba iya tu tawe maki buah dosa pengaruh setan misiba pengaruh syahwat kak dua mito hawa nafsu mi si bawa pengaruh setan iya ko mako ko apa dua pengaruh iki hawa nafsu si bawa setan. Ia ko ramalan itu cidimi pengaruh iki hanya hawa nafsu. Nasaba ia setan ya sakireng. Jadi aja tak ada ia ko ramalan dia gatau maki buat dosa de mai gamato. Tapi dosa yang dia lakukan itu bukan karena setan, tapi itu karena hawa nafsunya. Iya, ina tu ampai ko ramalangi magampat talo masampaja. Weh, panu masigi emak bere jamak mangaribi. Itu maka gampat tema sumba matarawe tau matakona lo matarawe masam paja subuh malelang nasaba cidi metomani pengaruhi cidi mani yewa hawa nafsu mani tasaki setange yana tu ampai aja takanya akong katau maka da setan malino ya de ini gak geje tu tanyana setan yana angkanya tu matu nang kana parotes setange maka da setan sije pengaruh kaya maka da setan da jena kau ganggu ko de nang kau ganggu ko ya si musalahkan ide hawa nafsu mi nangiro hawa nafsu pule lalang ia ko seta bisikan hutuat juga langkah-langkah natu ampai setange tak cede-cede ia natu ampai makunrei magampasisa nala pengaruh setan magampang ia natu limano nanak kadawi manu di manu oh tak tambah itu maku ya maku tiha jadi ia naridi menghindari iya ko minung itau na iya rona baca bismillah nomor siti setange de na batu ya tu tidak menembus. Yang kedua nafsu juga itu tertekan nasabak barakak nakapule lalam iya rona pasue pak de toje nami patat de apa bahaya to ko tak de na pasue enang katau de ga na pasun na bahaya apa isuru le magalu nasa ko nande balau tanpa baki tanga isur lo madara nasa ko seragi isur lo dangka nasa ngako torogi desi sa gabe na jama iya jajiro na pasue para lutongka majato ko tadeng apalagi korwane na tadeng na pasun na itaw kutu ya tu oh aja ni tebati taw kutu ya pak iya pa iya ko taw kutu tu desi sa gaga mate buku-buku iya naro ampai kita butuhkan nafsu juga cuma melo mikendalikan ikendalikan nero yana tu ampai sitongan na koto milau doa mandre aja na megalada iya to mandre aja na megalada pa angkat tahu tu mandre baka to ngapiwatan na papisawi iya tempat biasa elit aja na to mega mandre aja na mega yandre maka dia tu orang beriman itu makan dengan satu usus orang kafir itu makan dengan 9 usus iya jadi asera peruna nalisari itu tak kepere komandre yo pidi salangnya cidimi iya nah, tapi ya mi ko makare somawatang ina mandre cede itu dari mapadi masesa iya na tunang ka tau pandre teh maka da baca doa apa tania tu andre we pak sitongan na magala tau tania iya tania andre we pagala kita apa angka hatau di siaga niro itu penetama ya, apa nih? De angka hatau lebih siaga jero
mak datu taungi matinro denang kanandre itu ashabul kahfi iya denandre padahal ia roko melo ki mak deke taulino maliwasar ro de cuma matanna mi matinro lai buka icede saya dapat itu dalam risalah itu matinro tak buka matana sehingga dia tidak buta. Apa ia tuh matai kota tutu imat teru sekian lama itu bisa buta karena tidak menangkap cahaya. Jadi rasabul kapi matinro malele kalele batina matinro tak buka si tengah matana. Angka tahu biasa matinro makoro di biasa kata matinro tak buka matana itu kota matot tadi lo maka dawe tahu masih podale iya. Nang kata matinro tak buka matana cede. Angka tu dia nasira pakasih sama tanah. Iya ko matinro iya na matinro nah tak buka cede matana matingo itu terjaga matanya terjaga supaya tidak cepat buta. Nah iya kata tu kanjaknya tu tau matinro tak buka cede matana. Nah, ini nambah buta matana. Iya. Kemudian yang terakhir saya wasiatkan maka kau nak telu sampajang aja atas saya sampaja sunnah istihara yaro istiharata talengi po Allah Ta'ala nalena piterangi jama-jamang alengi po Allah Ta'ala nalena patanto ngi melo itoloy talengi po Allah Ta'ala nanya murusukan ngi jama-jamang napa kita wakal makanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri kada jalallahu likulli syai'in qadara makanya wa may yattaqillah nigi kita mak bose wallahu ripo Allah Ta'ala jadi alengi na alena matorokan ini pak galung komeki mapanobine aja tak ada mapanobine ni tede istiharakan maka dokpi makanja apa deni risa tu melo ijalani layon iya meti risa ngidi makoko iya ko baja idena namun isang makoko mendarito salah-salah kedepannya itu kita tidak tahu pada mi anak tak meki maleni asam ta istiharakan ni aja nak kada yana asam makanja maballo yang kalinga sangartis sisan nama tu nala pantak peta maka deni istiharakan maka da agi pucinna agi purano kona maka da melo ka sading narekuya anak aku matu mancaji tau pandrita melo ka aku mancaji pajabai melo ka aku mancaji tau sogi tanu ni taleni asang saparnya asa telu apa lima napata istiharakan satu-satu kega si cocok sading iya naro angkato pak disa nguruntu tapi de pani pakai di okomanya jaramo pawite roko yalengnya sangan anak itu tahnitnya itu jadi ya koma itepuang ngasana wahai tepuh fulan bin fulan hari ini telah ditetapkan namamu atasmu dengan nama itepungangi ipakoli ngakatalu maka iya asammu makokoe asammu iya semoga Allah meridhoi dan memberkahi nama ini untukmu jadi koelengnya sangana tadi beri pakoro di koto mahakekah de gaga iya mero magoncing ulo mestinya itu kan disebutkan namanya lai yalengi ya ropu iman nalena manongangi atau ustasyo koro odangi wahai tepusanna Pulan bin Pulan ya narwasa yalengi telah ditetapkan nama ini untukmu iya jadi yalekko ya asange na mudah-mudahan na pak baraka ipo Allah Ta'ala ya sange lo koriko na pedece lino akhirat jadi podangi makoro yo pwede ka layo kibami langsung ko tuh kalau daerah Kalimantan itu masih begitu itu langsung dianukan ya Allah nana enapa disebutkan namanya kemudian didoakan apa iasannya itu akikah matapa ulwa mak gerebembe dan memberi nama yupu ya rasanya yuki bamanidi apalagi makoko pahakeka ya sirwita jeto angka manang imon rima kabalo pada papa boti ya apa biasa pahakeka ini pak jadi agak bakoro di imon rito na makoko nang kamana siro makabalo imon rima deke angka siasanna padahal tidak pernah diberikan nama langsung makanya ko upadangi kung kana tamatu roh kakama wijata tahakekai tolini pu imang tolipu imang kata ustasnya kutungke kutu kampunge taundangi na alena langsung
resmikan ya asanna untuk anak. Pura pi resmikan asanna napa itapa ulana. Itu yang bagus. Jadi nilo doang ngi, udangi apa dia tu nang kaidi. Ini ya, ambo nami makan ya nubawa nasanna. Maka lale kata kade kasih agak leti asanna nasa ya nubawa sia saja baru salah saja sadar. Ya anu sih de istiharakan. Iya, istiharakan. Aja sembara kaleng. Maka mela aku manci aku anakku manci pajabai saparang italu apa asang napa ta istiharakan satu-satu. Angka yana nama kadaka angka pak disangan mulolongang macarita-rita ka tau pandrita ron si ba macarita-rita pak itu ako si runtu ka ada ulama-ulama itu magala ka makutana kebetulan acara begitu meresmikan nama-nama anak napi itu anak-anak nalengasanna angka cik dia anak okoro nalengasang na tapuangan ita pateri tapakara ya ron anak tapamake de jolo tolaiwi ya sanna tolesan nih. Dia nasi cocok. Pero na po, dia nasi cocok. Tolay bi. Na tolay asan na napa na tapuangan. Dia na natari nasang. Yan na tumuling. Makadaya ko mu tapuangan asan na natari makadaya dia itu nasi cocok. Yan na to nakadamadari makadaya pala satu ke tua sa muling ima to. Ternyata dalam ilmu hikmah ada. Guru tanah Kiai Abdul Rahman Ambodali almarhum almarhum saya dapat cerita angka tau melo menrek Mekah tuliang kadina de tuliganna dina kuna dapi waktu enrek Mekah ita ina tulia lawam maniha ya na melo joka ina tuliang ka nasabari na de na joka law kena kerja tolo ko guru kami lo baraka bela magi je na de na to menrek na patatau ni tulingka pagilange na de tulia lawange nanti kutanangnya sana nasaniga semu nasalapan nawang maka de guru tagare kudangin nasai de menrek Mekah mumati ko jatu asa mupake nasa magi ni kana pe buat asa itu lainnya sana elenya sama ku guru tak kaya sama pake maka dari guru ta mudah-mudahan menrek ko nasa iya ku ya buat tahunya dena ka harapan menrek patatu tu ni pendaftarannya we magi na rewa lo bolana magi nang ka jamaah haji mate cidi nalena yolit tolai nara ko nasa we guru ta di nama kadang aro de menre bagian apa kak menre ya lo biasa tulian kadi ternyata nama juga itu bisa menghalangi rezeki nah sebab memang nama adalah doa ini tuh nak ada guru tak aja na sembarang yo pui di wah sengartis mi ya nang kana Michael wah dega maka mana belum dah untuk tona nenek nama dari Deni setepui iya jadi lah tangguh sampajang istihara sampaja sunat toba kayak betul ya makanya aku pura ki masa sampajang isa sampaja sunat toba tengeran ni dosa-dosa tama pamulai onak moto ki latuk meki matinroy ko ni rotilau nak dampang po Allah taala supaya mapacingi matinroy ko moto si koele mapamula siki lembaran baru kemudian sampaja sunat witiri ya witiri aja lalu tasalai apa ya kumawitirimu itu teh tahu nama saipu Allah Ta'ala dan masuk ke dalam kekasih Allah ya kumeki manca jiwali awitiri nah, sebab maka dia Nabi tak orang yang menjadi kekasih Allah adalah orang yang ahli witir iya napa ni makna Nabi tak jalalo nade ma witiri namu menisirakan iya witiri lalu kipa aku tu pernah sampai jangisah makanya aku tu ma witiri memang anak pereo Allah bola ya mikok kui bola ta tajam ko na bola ta tapi ai makundru ya kok kui boleh na sampai jasuna meni manre meni manonton meni magam klade galasan iya saya kira iya no pangolongan ieu mamagi-magi na pabarakai ko Allah taala angka pakutana pita tama cidi ijawab pijolo ieu ro jolo cinampa mitai kasat dingon na oh iya bagaimana hukumnya sekarang musim caleg? Ada pilihan saya tapi ada lagi pengurus caleg kasih ki barang. Tidak diambil na benci ki. Nanti diambil pemberian ada pilihan tak? Bagaimana hukumnya? Maki iya ko angkat tau sidak kaiki iya ko pas sidak kamu iya ko pas sidak kamu talai ko pas sidak ka iya mi ko pasogo aja talay
bedakan ya. Maka dapat ko cara bedakan Ustaz, maka gampang tatanay wir to mabere. Maka da molek gaji ya supaya upilih atau molek bamma. Udah ini mah koro. Ya ko maka de kaje iti nak bereng cale yanu mito do. Tapodani maka dalan iti mo. Iya. Deto pagagawita taw na pasogi iti cale. Yami kong kanok kumaya na pasogi iti cale Iya. Aja na to makadagiti madani-dani mo sa pinge lagi. Iya. Anu marajay lagi. Yan anu masalame maje pamulana. Tapi ako pasida katalay. Iya tidi, iya ko upodame man ko kacale. Makadade nya kami man ni. Makadaya gagay wasida kangi mamagi-magi na yan nasabari na tak buka papedale pulir ko ngala taala. Iya ko depe utarpilyo polino ko pe sorimon riwala palan. Manyamang kumakiro cale pun kumakare keti kumole di kamamu tok doka itu jadi masalah ento jadi mereka katala ko pasida kamo iya minare ko pasogo aja tale tapo dame mani kada ala ditimu ko memo yo ko mak tapo idi panasai makada ya Pak bereta pasida kagaje lokko ya atau melo itu do ya ko makada supaya idukungi yo ko makada tilau do ngabamoy ai selesai tala nih itanya pasogo ya tuh. Iya miko maka dimilai suara aja nah apa man rasa gitu yo engkau tahu tuh tahu makalasi mako pana saya lamui ya lama mustas aja tuh nana itu do ipak geri cocoknya lena geri ini magalingking gaga makota tak ini nasesa jadi makir upasatoni di cale-cale aja je tanam tunggal tanamlah tanaman masyarakat betungan ya mega na pakai guna tahu magi wasangero cale maje na pribadi mulawi made maka misalnya maka dalalan na padicing made na kada sumur bor magi de na koro itu atau ku kampungnya mako pade di kampung tamagi de nasi di dia ro cale meli auto pemadam kebakaran sasi di desa ke pemadam. Nah iya roto penting, lebih penting ini ambulase. Ya tahu matewe, monri si polos sode panilurang wat dimui ule. Iya ko kebakaran, padahal wat di mata aja. 10 miman nek monro capui boleh. Magi deh nah iya ro ya kuragai ro makadang ka mobil pemadam setiap desa. Omeko pe bantu masyarakat itu. Itu kare. Aja na to ditaci bantu taci deh. Pada media masyarakat aja kong kacale aja na tu dialeta mita nama wayu makadang kagawat dimualenga cale wakil rakyat ya tu tanya wakil pribadi iya jadi usap pak ya ro dinge make guna untuk seluruh masyarakat iya makiro saya kira ya naro pangolongan pada niya ro angka ro 2 telu 4 terus terang podangi ini abda rekor bangun pesantren kalau 2 telu cale mak janji lau podami kadai iya kota senama cale aja boleh enggak iya ko makada cale kecuali dah aku pribadi makada melo muku ilau doang ko wat bisa mu patama ko tuh tapi iya ko makada cale aja makanya saya tolak mentah-mentah kada kibu proposal dah aku mabela no proposal memang kibu sabara no di proposal langsung lo ko puang Allah taala billah itu penting makanya saya bilang ini penutup kalimat saya penutup dan ini pegang ini Pak maka datangnya tu tahu nonrui lalo dale datangnya tahu nonrui pole dale tania okumi tahu na palalo dale tapong Allah taala iya ko anu masalah lokko ini tatak lega iya ko tandrei lasa panapa wa dilega malaika naita bolata na isato pakai gawat tu na bawa di nabawangi dale na sabak de patajaji na kuru memang ipo ngala taala dale de na mate tasi de tau na rekode na capu dale na akapi itu malaika macan ne ukilalo na lino saparangi dale ya kode na gaga dale tanape malapor maka da fulan bin fulan capu ni dale na napakiwa di mate po ngala taala mapunai dale alena to malingi dale halala maka upasangi okumi tawe na palalo okumi akareso tak na palalo tapi tania tahu malingi dale tania lalan na litan ko pong Allah taala ya kung kaaga-aga polo ko idi na anu masalah tolak memang supaya magay
na paturungan idale halala nama baraka pengalatan. Itu aja kuncinya. Makanya tapi kong kagak apa. Dia itu na yang manana nu polebe. Padamu itu manu ang katay manu tu ang katalo manu. Aja na yang mana lalu kuri na manu emelo yala. Tay manu tu. Namo tu talo makoto. Ir narangi manu ang kamababo kamanja jamporo. Aja talamanang. Pitte idale eke kamakanja. Itu penting. Dia na capu dale tatamate. Insyaallah. Aja tamasilang. Itu kuncinya. Palagi ko cale mimelo pasogi ki pajaini. Dia nagagalalan na. Saya kira cukup sekian akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.